ino po'y naritan dahiti nga iso no pamantado ni di nga ino po hit piuhangan dako di nga kapurimanan na tawmod, perasaan na tawmod. Serad atagakit perasaan, no hindi no perasaan kapurimanan nga atagak na ay kauuhang no dahiri. Kapagalan no padati nga miagal ko iti ay tupus no sebab dat osianan. Cinta kasihan kadi da malayo. Okay. Saira no pod harot ay kapagalan dati miagal ko iti iso keluarga harot anak nga borosan no po dati ino po'y molahing daw nakawaya da kabaling kahangan dot ay kantakan da talun-alun kemalangan jalan raya gisom dot minidupagun kadua-dua hit mikaruhang. Jadi ino po di tanak dilad ay haro nga borosan dati duo apat nagitaw ni ti soom, duo nagitaw ni ti so. Osianan to ko di. Ngoyo nuno di gompio itanak. Iya di minamo gompi. Tu ay osianan ko di tanak. Nununo po hiko nununuay nga asa panuno po dot manahak. Kakuan no po nga ino po ikosianan no nga hino pod hiri. Saira da gumayo hitanak. Gumayo. Ino po di kasianan no di nga tumalup no di. Tumalup yung matiri. Tumalup no di kasianan no di tanak. Gisom di aiso no di kasianan no di. Saira no po di no di hari aiso no ikasianan no nga ino po itupus no kumadi tanak nga nakasuway. Sumusuway. O kon kumiagali dit timpunon dit antakando osianan ko po di tanak. Iya dini kamundat cinta kasihan. Okay? Ato ko insalawon da haray mo tit awaya ano miagali di. Miagal ko kaubasan no pati di nga ay lebih pundad i apatayan do karuhang. No kadati aya kosian no guys yun dihoy ka. Pero di tanak diulo. Hari mo boros di nga tapot na po nga muhangis yun dit itandu nga mantad ko osianan no. Osianan ko no di atagak no punday kasianan no atagak no hit tupus no kumadesyo. Iri nandun miodu nando kopi gogol nando ngay. Tu ina po hit kauuhang no siya nga perasaan na tomon kasian iso no po mantad nga nasianan ko no. Natagaki na siya na osianan ko atagak na isinta kadaw. Okay? Paing ka nag-iit no kagala timpunan di kaurasurason. Mantad ba ina po kauuhang no nga kaurasurason di siya. Katagaki kalumisan di siya isinta no nga tumalok. Muhang ko siya sabab patapayas. Nga sira da nakanak, minaganak, haron na di muhupot mangigit ti tapayas, itanak pa kamuan ko di ba? Suway na di kakitanan no, natagak na di kauuhang no. Kauuhang no sebab dat oriko sisiyo. Sira dat minumbal na di sinumimba na size, mantado S, minoid L, minhead XL, tumagak na di kauuhang no. Tu ino pa ay kauuhang no diri nga kapurimanan iperasaan na to kadi do malayo. Sira dat kauuhang no mantad ke aramayan ko na monompuy rakisyo dia.
kakawin na di nga noy-an na di panampuirak. Kaubasan na di pan manampuirak pi siya nga naubasanan no di, tumagak na kadaw itupos no kumadaw. Kumbala kud insan da mini pakigunting da tabuk. Kagunting nga itabuk, bah, may doho susya iti tabuk kangko. Tu aramayan gadit it urut-urutan ti haranit paingkukurah ti ket pingkoyon na nga di imopit kopit pun dati tulo. Iri karamayan. Koyo puruso na tilo iti dia koyoon ngai. Nga ay ino pagay mangurut di nga tonduon do nga pira tanak duo katanak di. Kangku didit it manusi ditabuk tok aramay na kantad kasawod tukang susi rambut kangku siya. Iyon dit aramay na kasawod tukang susi rambut kangku. Nga kasiyam, amo iri timpunon no ri. Timpunon no ri kasya. Aka ni kapatila mo timpunan na rin iya di kapurimanano kasya. Jadi ilo no pakantakan-kantakan no megalo nga aka ni kapatilambos. Ilo ni kamoyon dat tupus no na po nga ikapurimanan na to mo cinta hanya perasaan. Perasaan no. Jadi ato kadi mila pailihon da iti napatupos dati nga maya iti kaurasurason, koy naninanon. Kada to ko may pawaya ay mantaditit ay pangintangan da mato. Tu insana na pula nga tumalib. Tumalibi ngay. Sayra da tumalib o basanan irinan da tumagak nanda kadawhit piupusan na hiri. Boras di Jesus kumadati pagilisi-lisi kauno ka. Ay lan dati lisi na pagkinarahingan kumadati ang pinakitang pinintalang maya di Jesus nga liig sambot minatay nga kasap. Pengkuralisi takod kumasawa. Kasap takod gisaw mi matay muntak di siya. Tok sayra na pod ino pa ilisino nga mantadad kaurasurasan ni sawa no. Mumbal na po da kumuko paturas nga ato ko no alisi. Umbalan to ko na damog. Sakira na pod ino pa ikaw uhang dati di sawa nga mantada kaurasurasan. Tay ko it ko milisya mo ng puirak. Kapadulian di siya kumadati nga tumalup nga idiri nga kaduhong kan nakasawo na dihom ay umbalan na dati magihumom nunuh nang ko it titik the suway the imila datid onwon mila datid intangan dat ino padandahit kauuhang dati kumada siya nga patilhambo si kasari. Ino pwede gulo nga arahian ko di sawano sebab dat anaru tabuk ki siya. Nga bayno na pwede nga numandi siya gunting ay numandi siya pompodo numan nga nagdi kuritingo pumurak no di ngay to tumagak ko dihit ko uhang no. Nga magihum pakagusway suway kay latabuk haro pakatuhot ay imilad momon sa idad muhang di siya. Kada borasan it mantad kay nanina no ikaw boboyuhon. Mungkin da ikaw boborasan ni siya. Aparagati siya magonsok. Mamupokain potoy. Na agumu pa rin mo. Agumu pa yung mila datin ihumon dat momon sa ina pa pikaruhangan ni di nga patilambos kasari. Nakura tu lumisi tokod di karuhang dati. Nabora sa hiti dat
Ay iyo ho, lobi kapagulod alisih dia ka. Nakapagulo na Yesus kadaw alisih kumadati. Mantad didim iyati na padi nga patut na magilisi-lisi. Lobi pendet ti pikarohangan sa pilisi toko. Gumo no mo ti konto bon itit ay pilisihan isuang dat pikarohangan nga alumi sila pelajaran da suap iya di kapihapu ti anaru no di latimpu datil lo nakatangkus no di nga mantakon da kago putay da suap. Lisih dati kumad pikarohangan milah na pohom anuan to kadad isa o pamitanan dat lisi di Yesus montokot insanan na tulun. Kasapi siya da minatay, kasapi siya nuno na po hipaindalanon montokot momogompi manalamat dati sebagai pananod daw. Iyati isuang kaposian na mikaruhang gumo no mati kaboling kahanggot pikaruhangan dati. Milam mumunsid aratan to ko disawo. Hato ko orohian ko kuro nga makiano to ko panguhupan mantad kinorohingan maya dat lisi mantad da suruga. Maid opusus dati pikaruhangan dati. Haron ni kanti pikaruhangan dat isuang kababakan timpu do bayno nga milo na pampaing kuro piada nga magihum pada kasariralan dat paing kuro milad papagirot kagud di pikarohangan. Ada cinta dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Karena kamu, karena aku, ku berikan segenap hati. Mimpi cinta ini lebih nyata. Cinta Yesus mendorong membuka hatiku agar mampu jadi satu berkat. Cinta Yesus berkobar di dalam hatiku, sebarkan cinta ini pada dunia. Tanaw misis ato ka disuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga konsiko dot kaswabon diti insan po dot nakawaya ihad isa kagu panambarasan di karait dot pikaruhangan. Ailan dahad isuang dot ay kaisisan demi karuhang nga itinaday man to modirogon rumbako moy dot ababak ay kapitong kiad iti pikaruhangan. Nga atumbayan ni hay dat iya kadaw nga harapang upano kumadahay moy da ino pay piupusan pilisihan nga haroh kasarit isuang pikaruhangan kanu dadahay patilambuson isuang da kaposian dahay mikaruhang manikita daw irin na day kanu mongogos dahay dat lobi kasomok pagirot aparagat kasarit isuang gat papaindalan dat nununupot kaindalan ng rohani. Mantad dat tu umbalorogon kababakan da pikaruhangan nga may nila uhupay gisambot insan timpo da sumanu apuri manan dilay pilisihan nogi paingkuran ako ilisino dot montokot insanan na tulun. Kung sigaw Tuhan tu putan kagu dahil ti panambarasan dat kaswamon na suwab kung sigaw tu miyampay ka dahil sa ninaro datado bayno isuang atindalanon buruan nagi kalidasan dahay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sigaw kinapagyampayan dati
Siyaw tu anaruh kapiruba to kod kasuaben dat suap. Hina kau po.